naimbag nga daw te. Sir, anak ti aramidan nga dang iti lokal a gobyerno kasi nang kailain ka iti abot sa iti amyanan na pasat ti tiyanda. Bale, di abot yan ti kanal ti amyanan ti Tiandaan, sir. Bale, napunduanan para iti 2026 nga budget ti munisipyo nga ma-repair. Bale, ti ngamin dati nga purpose na lang di sir. Kasla terminal lang kumati tricyclean ngam gasang-gasat ta pagpagnaan mo't ngamin ti dadakkel nga di kiti lugan heavy equipment ngam ti ngamin lang nalipatan mi impan di sir di markings na nga for tricycle parking only kumalang. Yung isitro nga nabayag na natin ka dati sa Dito nga project sir kat 5 years siguro sir nga na-implement ngam idi lang last year sir nga naababutan. Sir, ano kinagpaisuanan na nga dapat digitay abot-abot dito likod di munisipyo kan digitay pagnaan di barangay roads na nabayag na naka-tengdan nga awan ka ng signages na sir, so ano kinagpaisuanan na digitay? At dain pan may nga deti barikada na sir dito yan ti sulit ti kasta munisipyo. Bale karaman na pwede yan na punduan para 2026 sir. Ano pondo na amin din? Bale 500,000 sir. Api nga tatala nga mapagwan sa. Idi lang amin last year nga ako sir na Na perdi. Hanamot pa uli na bayag ma'am. Nung sa kanya sa un sir, dagiti dadaktil nga truck tiraso. Uwan sir, di heavy equipment. Mga tanga substandard sir, di ba nakakarami na so, Ti talaga design na namin sir katanga pang heavy equipment kada di heavy vehicles. so, pang light lang. Sir, at ang plano tayo nga panangipawil to kadagiti dadaktil nga lugar nga magnet. Tuno masukatan DJ cover na sir, i-design min ton nga pang kuan, pang heavy equipment. Kan nigiti nadatagsan nga luganen. Sir, no, dapat digitay kalikado mo nga maipadanan ka digitay kalugaran tayo iti pasukin kano na digitay agreklamo ka digitay nga natengga nga abot-abot iti sentro ti pasukin. Aramidan mo ti munisipyo ti aming kabailan natap no matarimaan da ito nga kanal. Iso nga pinapunduan da apa mayor ken da bise nga matarimaan ka da ito 2026.